Tatay sir, dati report na kanya nga commotion nga dati suspect din na sa kit iso ti may isa nga Involved, sir. involved. Ito mga around 12 to 1 day in tawag dati police station. Tapan na itretret dati witness nga nakakita kanya na commotion tin tawag da kanya sa police station. Immediately nag-proceed mat digiti operatives and investigators there in the area, said area. At na-restart dati tao with possession of firearm and drugs. Okay. So kaya nasaon sir, dati suspect iti pastik panganan iti mang inasala. Arrestar, na tilitin, babay ti Police response tayo sir, yes, di barangay 1 sir. Yes sir. Okay. Mabalik mo sir, no na tinamungan na yan, di ba nagriri, dati suspect, kundi ti witness tayo sir. Yes sir, dati commotion na na-report yun namin, napanda ti suspect yay balay ti witness. Nag-threat ijay sir nga papasulan na dati nang i-witness tayo nga isuna kapan na i-treat nga patayin ka. So na-alarma mo dati witness sir, so di nagitawag na siguro dito police station sir. Kahit nasaon pangtaan na sir, gaputan ng apay nga exactly sir, pinangtaan na gaputan nag-witness susuna. Yun sir. Okay. Na adati mo na sir nga panag-strike o panag-kabil digiti dua sir? Awam mo sir, tita, kadwatay dito sir eh. Di previous year, 2014, way back 2014, kasi mo na iti nakapasamakan na dati suspect sir na dati kaso na 10591 9165. Okay. So, kung naman sir nga naalan ti paltog ken druga. Yes sir. Kaya ti dati suspect tayo sir. So, matangan mo lang sir, digiti witness iti panang kap-kap tayo katakot sir. Yes sir, no ma-restart tayo gamin nga ma-restart tayo sir, automatic nga the insulating witnesses tayo nga barangay official or member of DOJ or media. Apay sir, diti suspect tayo talagang pakita na ti paltog na kaditi witness tayo sir. Based di grabe sir, naka-insert isuna dito na napansin. Pagpakita na ba yung sir dito hindi nakariri na. So, siyempre, or sino man sir, dahil pakita na nga paltog na, at siyempre, tumawag di law enforcement tayo. Nakainom sir that time, dati suspect sir? Sir nga, madama ka nung ti inom, according to report sir, naginom daw. Naginom di suspect sir, kadwa na di witness sir? Witness tayo sir, naginom dito yung family house. Yes sir. Kumbaga dinanon dito yes, sir. So kada dito sir, so may pila nga kaso. Malaksit ka dito yung pila tayong theft ngayon muna sir, timang ina sir. Yes sir. Maliban yung theft incident nga na pila di dati lang sir, dinapasama nga dito inasal. Tatta sir nga nalaan ti paltog, sa bali man diyan sir nga 10591, 9165 dati drugs. Okay.